Kakva je za tebe žena? Žena je za mene mudra, jaka, snalažljiva i obavlja više stvari u isto vrijeme i sve stiže. Hrabra, snažna i pametna. Elokventna, treba znati ono što želi i duhovita. Žena, majka, kraljica. Snažna, jaka, odvažna i kreativna. Eto. Dobra majka, dobra radnica, dobra, pametna, tako dalje. Kućanica dobra isto. Žena je, evo, snažne smo, sve možemo, vuku nas na sve strane, multitaskamo koliko možemo, zadovoljavamo sve, šta djecu, šta muževe. Pa sve je žena, božanstvo, nešto lijepo što je Bog dao. Potpora, nježnost i generalno ljubav. Žena je superiorno biće. Pa kome to nije jasno, promašuje svoju mušku svrhu na ovom svijetu. Meni je dovoljno jedna riječ. Fantazija. Žene su fantazija. Puno ljudi je pričalo o ženama toliko lijepih stvari. Kažu da postoji 7 svjetskih čuda, a zašto ne postoji 8? Žena je možda i prvo, ne 8, ali spada u svjetska čuda. Za mene žena je nešto što me kao drži u kontroli. Bila to majka, bila to cuja. Ako znam nešto pogrešim, znam da je tu. Žena nešto što jednostavno čini svijet boljim. U krajnjoj liniji život vam se svodi na žene. Od majke preko sestre, preko žene, preko kćeri. Dakle, evo, ja sam isto u situaciji da sam na neki način okružen ženom. Žena, čudo prirode. Žena je... Bez žena u stvari svijet ne bi funkcionirao. Toliko jedinstveno, predivno biće koje uljepšava ovu planetu. Realno, da nema žena ne bi bilo nas, ne bi bilo ničega sad ovdje. Nježna, snažna i hrabra u svemu i robija. Pa sve mora napraviti, sve mora raditi, sve djeca, kuća, posao. Nije to baš nešto. Ma kakvi, žena je žrtva. Nekada sam bio protiv toga da se slavi Dan žena, zato što sam mislio da se Dan žena treba slaviti gotovo svakodnevno. A sada kad vidim prema kamo idu neka društva, pa čak jednim dijelom i naše, prema tome da se ta prava žena sve više smanjuju, skraćuju, sužuju, apsolutno sam za to da se slavi Dan žena i apsolutno sam za to da se ide na marš za prava žena. Znači vidimo se na noćnom maršu. Vjerojatno. Dobila sam ružicu za Dan žena i hvala njima svima koji poštivaju Dan žena.